Tenemos conocidas que han vivido situaciones de abuso por parte de ellos La y lo que chica, nos han que contado por cierto refleja era patrones menor y de edad, dinámicas de se refería a un comportamiento muy cantante similares muy a los que famoso aparecen en los que había testimonios. participado Con la le dinámica invitó a una con copa. la dinámica de que él es una persona influyente en la industria de la música. Está con una medida cautelar de 500 metros. Pues como que me medio empujó al baño y ahí cogió, yo le decía que no, y ahí cogió y hizo pues un poco lo que le dio la gana. No meu primeiro concerto de rap éramos 4 pibas, 2 de adorno e 2 feministas na pista. O identificarnos xa nos miran mal os machistas, fascistas. Berrades por unha liberdade sexista e flipades nos vosos bares. Que calamidade, o manager do negocio que me quita autoridade. Rural Power, cada vez que veño a City teño que transformarme, peinarme. Eres del monte? Díxome unha grupi dun grupo galego falante. Un concerto máis na cidade para non perder a miña identidade. Pijitos e pijitas asoballándome coas súas botas camper, póñense mediante. O rural está de moda, versión a Rosalía que pajan con droga. Fai temas en galego para entrar de cheo no circo do seo. Cando fajas outro tema romántico, pensa en min facéndome un dedo, porque te declaras feminista no teu próximo concerto. Un acerto, non queremos fans, precisamos xente en movimento, luitando xuntas polos nosos dereitos. Enchesemo o peito, imos levalo todo a eito. Cuidadito sistema porque te revento. Atácame cando queiras, quedarás en alento. A vida fíxome máis dura que o cemento, que mereza a pena tanto sufrimento. Finalmente iremos todas po cada leito. Perfecto. Compañeiros, a vida é tan só un momento. Gocémolo e vivámolo en paz, porque pa iso viñemos. Nacemos, crecemos e nos fodemos, e atrapadas como ratas polo queixo nos vendemos. Non traias a ninguén ao mundo se non é para querelo. Un bebé non che soluciona o tema se non maduras ti primeiro. Que o amor propio te esclavice, que non sexa o diñeiro. Álvaro Cunqueiro pótase no hospital que lle fixeron. O Meixoeiro 5 estrelas, coa tele en aberto. Miña nai facendo todo e miña boa morrendo. Mundo de merda, que che fixemos?